Kaseng balang HYC Rewarming Circle HNYF bat RWDO kilami syakmat ban berngam tengah yakinong KYBA nyaki masih niki mut kibala penhiar se Bangladesh. Kita gilai teli keseng naduk mentaka kat nyau terik ujemang arjar arusau kin likin rabat yakin nukino kiba penhiar BA nyaki masih niki mut se Bangladesh. Presiden jongka HYC Rewarming Circle ula ongru ba ula pha da kashiti syaka SDO jongka Peninsula Civil Subdivision bakini kilai teli keseng kin tuklar halor kani namar ka jingkiu dor jongka dok masih hakani kathain bat kari kasi barok away ula ongru bakani kala ban kata yaki pai ba niki nong snong hapok kari kasi ula ong ba menta on omsong klik tisu penban un le yala ka jong ka kamram ka ba udai ban le simpan isim ni kalat kapui kaban ai khub le yaki pai nang jong kariwar Peninsula ini nakaliang jong ni kum ken hun nong yalam jong kariwar hi borok kawe idon ini dia ka join action committee ki ken hun di padon lang nei nalu ka RWDO ka HNWF pat ka HYC ni wan kaban ya kendu SDO jong ka civil subdivision Peninsula dai imdon ke ba ka jing kamat ke bang yuan kendu ba i kalong kawe dai pat plat jong masih kimut sa Bangladesh de kumba PTP na kaliang ka HYC legal ami ahmat na nagpo sa report ka jumtho de kampo sa shay ni na kaliang jong kaseng yang sa sin bar ki kan hon amde shutang ka HYC la don lang ni bro lai tidi ki kan hon ja kan kaliwar de kadaw hi kalong pa kakta pai ba kumbalong ta nimla ban syong klik ti de wala dai SDO imdon lu dai ka nadu minta kasi kung bang ha to sti bang sa sedang hi kanu kanu kapor ese la dang sedang shibid ne kanu nu kasi sedang ka jing khandrai ka jing hair plat jong ki masih ki mo sa Bangladesh nama balai ka ta ya kariwar aka baide ba ka do masih ka ki do habit ta ta pai ba nang syong ka kariwar bat kunju ya ka ri kasi hi bro ko bai yengi suki hadu kata nama balai kini ki bru ki badon haka bor kim sim khia kim sim la ai ru haka baide ka de kamte imat ki kwa ba nin pin ida ka bor ko ina ni man hakini ki por lay i baki pulit ha bangi lay man FIR persya ya ki tarakit masih kit mud hingi nu ki takti pen ban ki la ri khlau pen ban yang ki ken hun nu lam sing phalang tingim la syu ban sya ya kan ni te ka kan hun hi jong kariwar kai la ban ya na ka por da ka ba jai da ka ba da ka jinget keren namar nimdei kiri khlau ni de ki bri la nang la sta la shai nimdei ndei kum balong man ta kiri khlau ki de ki bri na ka bor ki bom lati ki takti ki pen khlut yang ni dangila mangila syakin ong kum no pek banadu nang ne benduk menta kasingin ong rak basai di SDO ru indon menta ngim la yo men yakren le sin sakot yakren ya kata halada in khot ru ngin ya syakman badila pha kupi ki bri ki badon kabor ki bakam shelor ki ba ki pi ki media pidon pinsa pelaj ki dikin satip shanu ni pha kupi ngin kwa ban keren ya kata ka di basai but what I bagane ka ding kan klang ni keren dak basai benang ni syakman ni la ikron